CNDD-FDD ndakubwire aho yatsindiye. Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mu gukurikirana iki kiganiro. Mugerageze mwumve akantu ku kandi kubikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se kubyatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko no kwibasira gukomeye cyane Reverend kuri yo indi ntambara yaje izana abantu 40 no bamenera ibanga no bazana nkababe mpamagara umukuru w'umugambwe nkavuga nti ndamuzana uyu wewe ntiyakubwiye ngo mpasa nkani miliyo cyenda kubwiza ukuri jewe ndazi ubu vyose n'ingene ivyo vya sabotage amadevize igitoro kusabota agriculture vyose ndazi ko vyaviza aya matora ya ngo baronke ico bazonyagiriza liste muri conseil communal ugacumbwira ngo commune ngurafise y'amajuru 20 ntayo office ari yakuduhenda babuze n'abantu bari Bujumbura ushaka kuri liste ya commune ijya niwo mwaka mwatoye kubera iki ko ari iri kurarogora igihugu akantu keza cyenda kubwiza ukuri jewe ndazi ubu vyose n'ingene ivyo vya sabotage amadevize igitoro kusabota agriculture vyose ndazi ko vyaviza aya matora ya ngo baronke ico bazonyagiriza. Yes, kuri aya manywa ya tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka 2026 ngira ngo turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Turagaruka mu gihugu cy'u Burundi niho turi bugende twibanda tureba ngo bihagaze bite hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko iminsi iheze nyamurika haraciyeho amakuru agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda arembera mu bice bitandukanye. Biravuga yuko gusimburanwa gukomeye cyane k'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitaro bitandukanye yaba muri Kira Hospital yongera agarurwa muri Bujumbura International Hospital. Nyamuneka ibyo ngibyo ari byo bikomeje kugenda mu by'ukuri abenshi bibaza bati impamvu y'uburwayi ni yihe. Ngira ngo nkuko munabibona ku ifoto yamaze kugenda agera mu ruhame, nyamuneka yaje kugirira ikibazo mu ruhame ndetse murabibona neza. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza kugenda tugaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye, tugaruke kuri uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kuba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Ariko nanone nk'ibisanzwe mudukunde tuze kugaruka mu gisirikare cy'u Burundi turebe ruswa ikomeje guca ibintu, ikomeje kuvuza ubuhuha. Nyamuneka bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko barimo baratanga ruswa, ngo bamwe bemererwa kujya ku rugamba abandi base n'ababuzwa cyangwa se babuzwe kujya kunyuzwamo urusoro na M23 mu burasirazuba bwa Kongo ndetse muri Kivu zombi. Ibyo rero turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Ariko nanone abasirikare b'abarundi bamaze kugenda bamburwa passport, kereka passport z'akazi. Ubu amakuru rero aravuga yuko bamaze guhabwa tariki ya 10 z'ukwezi kwa 2 yuko aribwo bagomba kuba bamaze kugenda badepoza passport zabo bwite zitari passport z'akazi. Izi ni passport umuntu ashobora kugira ku giti kiwe, ishobora kuba yakwemerera kujya hanze y'igihugu. Ubu rero bamaze kugenda bahabwa itariki ntarengwa ariyo tariki ya 10 z'ukwezi kwa 2 kuba bamaze kugenda badepoza izi passport muri eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo murabyumva neza yuko uwo bita Prime niyo ngabo yamaze kugenda ajya mu kazi. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, tuza kugenda tureba nanone amakuru akomeje kugenda avugwa ako bita Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana, urupfu rwiwe n'uburyo yitabye Imana byongeye kuba asaga cyangwa se byongeye kuba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. By'umwihariko ikaba ari isaga yongeye kugaruka mu badede. Ibi ngibi bivugwa yuko President Evariste Ndayishimiye nawe ashobora kuza gupfa urupfu nk'urwo uyu Adolphe Nshimiyimana wari ufite ipeti rya Lieutenant General mu gisirikare cy'u Burundi, ariko akaba yarashinzwaga kuba atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ashaka gufatanya na General Niyombare gukora kudeta. Ibyo byose ngira ngo nibikomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero saga yiwe benshi barimo baravuga bati President Evariste Ndayishimiye nawe abo yishe ni benshi, nawe yaba yagendaga gutyo nkuko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Ariko ibyo byose birimo biragenda bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota kugeza n'izi saha. Rero tugendeye kuri uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bigakubitiraho ibibazo birimo CNDD-FDD kugeza na n'izi saha bataramenya ngo ninde ugomba kubaserukira mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Ibyo byose biragenda bikusanya ibibazo bikomeye cyane biri hagati muri iri shyaka, ndetse bikagaragaza yuko nubundi ntaho byagiye. Reveriyani ndikuriye nubundi ni bimwe bavuga ngo urwishe iyambwa ruracyayiriho. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze nanone, ariko nanone tuza kugenda tureba nyamuneka amakuru akomeza kugenda
avugwa by'umwihariko muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi atagera muri presidence, ndetse biravuga yuko ku itariki ya 31 nibwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagerageje gukora igikorwa cyo gufungura stade yitiriwe Intwari. Iyi stade rero biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo bwose yitabiriye iki gikorwa, ariko nanone yahageze ananiwe cyangwa se yahageze mu by'ukuri ubuzima butifashe neza, bikagaragaza yuko rero harimo haragenda hashyirwa mu nyigo uburyo bagomba gukurikiranwa ikijyanye n'ubu burwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, bakaba yakomeza kugenda ajya kuvurizwa mu mahanga. Ngira ngo turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko turakubitira no mu burasirazuba bwa Kongo turebe intambara igihugu cy'u Burundi gikomeje kurwanamo n'igisirikare cy'ama 23 cyangwa se izi nyeshyamba za M23 zikomeje guhangana bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi. Biravugwa yuko rero abasirikare bagera ku 103 b'abarundi baguye mu bice bya Runingu ndetse n'ibice bya Poezelo. Kugeza n'izi saha ibiziga by'abasirikare ntago birasubizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibyo bikaba bikomeje kugenda bishinzwa ndetse binagaragara nkaho ari intege nya za CNDD FDD, ndetse n'ibyo bakomeza kugenda batangaza ubutwari bw'abarundi bwamaze kugenda butakara, kuba abasirikare b'igihugu bashobora kugwa mu butumwa bw'akazi ntihagire ugerageza kuba yashaka uburyo ibiziga byabo bicyurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ngo bajye gushyingurwa mu cyubahiro. Ubwo ibyo byose biba biri buze kugenda ari bimwe mu biranze amakuru yacu twifitiye. Itegeko rikomeye cyane ryamaze kugenda ritangwa mu buryo rukomeye cyane ni Prime Niyongabo, ngira ngo twari tubikomoje ku kijyanye no kuba yamaze kugenda tanga itegeko, ariko nawe yahawe na Perezida Evariste Ndayishimiye yuko abasirikare bose b'iki gihugu cy'u Burundi bagomba kugenda batanga icyo bita passeport ordinaire cyangwa se ni passport zabo bwite zitari iz'akazi, bakagenda bazitepoza hariya mu biro bikuru cyangwa se etat major y'igisirikare cy'u Burundi. Ibibaye nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara raporo nyinshi zitandukanye z'abasirikare b'abarundi bagenda batoroka urugamba, benshi bajya mu bihugu bya Dubai, abandi muri Canada. Ubu rero leta y'iki gihugu cy'u Burundi yamaze kugenda ifata ibyemezo bikomeye cyane ibifatira izi ngabo z'u Burundi yuko zigomba kuba zadepoza passport zabo, kugira ngo ibyo bikorwa byo kugenda batoroka igisirikare cy'u Burundi barebe yuko byagenda bicogora. Ngira ngo twababwiye yuko nanone dukurikije uburyo ibintu bihagaze nuko izi saha no muri CNDD FDD intambara ikirimo ni intambara mu by'ukuri itari buhoshe, cyangwa se ni intambara mu by'ukuri bigaragara yuko itari burangire vuba, nyuma yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yongeye gutora uyu mugabo Reverien Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe cyangwa se umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Benshi ntago babivugaho rumwe. Reverien Ndikuriyo yamaze kwambara icyasha yuko mu by'ukuri yaba ari umugambanyi ku butegetsi bw'abadede. Benshi baravuga bati ntago Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarongeye gukora ikosa ryo kugarura Reverien Ndikuriyo kuri uyu mwanya, kuko mu by'ukuri icyo arimo arikorera nta gakizi. N'ubu ngubu ikijyanye n'uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo aragaruka mu majwi kandi cyane, aho bivuga yuko yaba afatanyije na Denis Bucumu Nkurunziza kugira ngo barebe yuko bakikiza Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera yuko ngo barabikora ku bw'ineza y'abaturage, ariko nanone nabo kubera inyota ikomeye cyane bafite kuba bagaruka ku buyobozi bw'abarundi cyangwa se kukuyobora abarundi ngo babahe icyerekezo. Ibyo byose bikaba impamvu zikomeye cyane zishobora gutuma hagenda habaho kutamerana neza mu nzego zitandukanye. Ngira ngo ibi rero bikaba ari ibibazo bikomeje kugenda bisa naho biba ibibazo. Twari twagarutse ku kijyanye n'ibikomeje kugenda bivugwa ku kijyanye n'abasirikare b'abarundi, bivuga yuko ruswa irimo iraca ibintu. Murabizi neza yuko abasirikare b'abarundi barimo barajyanwa ku butaka bwa Kongo, ariko benshi ntibabyumva ndetse n'imiryango yabo ntibyumva. Ubu rero amakuru dukomeza kugenda twakira nuko hari ruswa zikomeye cyane ziri gutangwa n'abasirikare bakuru kugira ngo batajyanwa ku butaka bwa Kongo kurasana, hakagira abatoranywa bakajyanwa ku rugamba, abandi bakaguma mu gihugu imbere. Ibyo byose ni inshingano za etat major ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo, aho bivuga yuko uwo bita Diomede Ndegeya Brigadier General usanzwe ari umuyobozi cyangwa se ari umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko arimo aragaruka muri iyo raporo, ndetse n'umugabo bita Prime Niyongabo kuba bakomeza kugenda bahabwa za ruswa kugira ngo bamwe mu basirikare bajyanwe ku butaka bwa Kongo ku rugamba, abandi bagume hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi.
ibyo rero bikaba ari byo bikomeje kugenda n'ubundi bigaruka kuri ya mvuga ivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragize uruhare mu gutuma igisirikare cy'u Burundi cyongera gusubira inyuma ndetse kikava ku myanya cyahozeho, cyane cyane yuko igisirikare cy'u Burundi cyari igisirikare cy'ubuhanga buhanitse. Nyamuneka bifu hagati yiwe na Reverien Ndikuriyo ntago zishira isaha n'isaha, mushobora kuzumva ngo Reverien Ndikuriyo yavuye mu mwanya wiwe kubera yuko azize amahitamo yo madamu w'umukuru w'igihugu. Ni umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi itandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko atigeze anezezwa na byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ku mugabo wiwe, nyuma yuko kandi uyu mugabo Reverien Ndikuriyo agereranyije ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza. Ibi ngibi bikagaragaza yuko mu by'ukuri ngaragasuzuguro gakomeye cyane yaba yarasuzuguye umukuru w'igihugu. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bitari bubashe kugenda byihanganirwa n'umugore wa Perezida wa Repubulika. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru akomeje kugenda avugwa, na makuru mu by'ukuri avugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho ingabo cyangwa se intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi zikomeje guhangana bikomeye cyane mu mashyamba ya Kongo, barakotana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri tageti mu mirwano yabo ari uguha isomo rikomeye cyane abasirikare b'abarundi. Muraza kugenda mumenya uko bihagaze abasirikare b'u Burundi, kandi biravugwa yuko nanone baba bari kwiyongera ku bwinshi mu kibaya cya Ruzizi, nyuma yuko iyi Ruzizi nyamuneka ikomeje kugenda mu by'ukuri nayo izamo ibibazo bikomeye cyane, aho bivuga yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 biherereyemo hano muri Ruzizi. Impamvu nta yindi nuko igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro, gahunda nyamukuru bamaze kugenda bafata n'ukwerekeza ibitero byabo Kamanyura, Sanje, Ruvunje, ndetse bigaragara yuko bashaka gukomeza kugera i Bukavu. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze, ariko nanone turebe umugabo bita Faustin Ndikumana ukomeje kutavugwaho rumwe na Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri biravugwa yuko baba batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse isaha n'isaha mushobora kuza kumva ngo ubuzima bw'aba bagabo nabwo bwanyegejwe. Impamvu ni iyihe? Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi anengwa bikomeye cyane na zimwe mu nzego zitavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko Perezida Neva we akagaragaza yuko mu bishoboka byose agomba kuzasavinga abarundi, nubwo bose abarundi bamwe na bamwe batajya abumva doctrine ndetse n'imiyoborere y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda imuranga. Andi makuru kandi nkuko twasanzwe tubibagezaho, mu dukunde tuza kugenda tureba amakuru akomeje kugenda aturuka muri parti opposition, turebe diaspora y'abarundi ibyo ikomeje kugenda itangaza ku kijyanye no kuba izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye agenda akora amavugurura atandukanye, ndetse ibyo byose turaza kugenda tubibaramburira. Inshuti bavandimwe, ngira ngo ibyacu n'amakuru mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, mudukorere share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza. Nibyo reka dutangire rero turebe ngo bihagaze bite amakuru atavugwaho rumwe ku kijyanye n'ubuzima bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ku munsi w'ejo yari yitabiriye ibirori bikomeye cyane byo gufungura stade yitiriwe Intwari hariya Igitega. Ahangaha biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu n'ubundi yari yateganyije kuhagera mbere yuko umurukino rutangira, ariko yaje kuhagera urukino rwatangiye kubera yuko amakuru yavugaga yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwaba butameze neza. Yahageze haciyeho akanya Reverien Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe aza kumwakira, ariko nanone bigaragara yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu mu by'ukuri byagaragaraga yuko atameze neza. Ahangaha nanone amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gutanguza igikorwa cyo gufungura iyi stade ntago yigeze amara umwanya munini muri stade, yahise ahaguruka agenda igitaraganya kubera yuko byavugaga yuko atameze neza.
nanone kandi ibi bikagaragaza yuko mu by'ukuri muri CNDD-FDD hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye cyane, nyuma y'uko kandi hakomeje gushinzwa amaroza akomeye cyane ari nayo ashobora kuba yarahawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba by'umwihariko kuri iki gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD murabizi neza yuko nk'ishyaka riri ku butegetsi abariyoboye ndetse n'abakadire bakuru b'iri shyaka ni bamwe mu babanye mu bihe bitandukanye, bagaragaza yuko mu by'ukuri ari ubuzima barwaniye kandi baharaniye batazigera bareka igihugu cy'u Burundi ngo cyongere gisubire habi ngaho bagikuye. Ariko nanone igitangaza kiri ahangaha nuko nabo ubwabo ubuzima butaboroheye cyangwa se nabo ubwabo batameranye neza. Ni Reverien Ndikuriyo, ni Perezida Evariste Ndayishimiye, n'abagabo barimo ba Gaspari Baratuza, Prime Niyongabo ndetse Reverien Ndikuriyo, tutanibagiwe Ndakugarika cyangwa se umwite Gervais Ndirakobuca. Abo bose bakaba abagabo mu by'ukuri bagerageje kurwana, bakarwana mu bihe bitandukanye bashaka yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyabohorwa. Ariko izi saha bikaba bigaragara yuko aba bagabo isaha n'isaha mwakomeza kugenda mwumva ibyabo bihinduka, bagenda basubiranamo. Akaga kandi gakomeje kugenda kagwira ingabo z'u Burundi zikomeje kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo twakiriye amakuru avuga yuko mu gace ka Poezilo, ariko nanone si Poezilo gusa, nanone mu gace ka Runingu naho imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhatana bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23, ariko nanone leta ya Kongo ikaba ikomeje kugenda ifatanya n'ingabo z'u Burundi. Nanone kandi amakuru akagaragaza yuko kuva ku kwezi dushize kwatangira imirwano akomeje kugenda ifata indi ntera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bigaragara yuko nuko yongera gukomeye cyane ko ingabo z'u Burundi byakomeje kugenda bigaragara hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse bikagaragaza yuko mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi cyaba gifite akazi gakomeye. Evariste Ndayishimiye yahasanze Reverien Ndikuriyo yahageze kare, ariko nanone bikavugwa yuko urugwiro aba bagabo bagaragaje mu by'ukuri rugaragaza yuko haba hari umwiryane ukomeye cyane, mwibanga rikomeye cyane hagati y'aba bagabo. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Reverien Ndikuriyo yaramaze iminsi atavuga rumwe n'umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko biravugwa yuko inama z'ikitaraganya zirimo zirategurwa kugira ngo hahoshwe ibyo byose bikomeje kugenda bituma ubutegetsi bw'u Burundi bujya habi. I Burundi kandi nanone muri iyi minsi biragaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kugenda agerageza gukora amavugurura akomeye cyane kugira ngo arebe yuko yakongera kwigarurira imitima y'abarundi bamaze kugenda bamuheba. Nyuma yuko kandi mu myaka 6 umukuru w'igihugu cy'u Burundi ageze ku butegetsi ayobora iki gihugu cy'u Burundi, niba abaturage bagaragaza yuko mu bikorwa remezo bitandukanye nta na kimwe yigeze abagezaho, biragaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aragenda yizeza ibitangaza abaturage b'abarundi. Nyuma yuko ku munsi wari wabanjirije w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yarasindagiye agerageza kugeza abaturage projet iteganyijwe muri uyu mwaka yo kubaka igisagara. Turaza kugenda babwira uburyo bihagaze, ndetse ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda yemerera abaturage kubakira umujyi uri ku rwego rwa 3 nyuma y'umujyi wa Gitega ndetse na Bujumbura. Ariko nanone mwabibonye ku munsi w'ejo uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatashye stade yitwa Ubutwari cyangwa se yitiriwe Intwari, ariko nanone benshi bakavuga yuko ari agakingirizo gakomeye cyane akomeje kugenda akinga mu banyagihugu mbere yuko hategerejwe amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe mu mwaka utaha, ndetse bica amarenga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzongera gutanga kandidatire akaba yakiyamamaza mu ishyaka rya CNDD-FDD, nubwo abo ku ruhande rwa CNDD-FDD bagaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kutazongera kumugirira icyizere cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Andi makuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko muri iki gisirikare cy'u Burundi naho bitameze neza, nyuma yuko abasirikare batandukanye yaba uwo bita Prime Niyongabo nk'umugaba mukuru w'ingabo yohereje ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bakaba bakomeje guhangana n'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ubu amakuru aravuga yuko ingabo z'u Burundi zarashwe ku munsi wo kuwa 6 kugeza izi saha ibiziga by'abasirikare bitarigera bicyurwa, ndetse pressure ikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi kabikomeje kugenda igirwa n'imiryango y'abo basirikare bagaragaza yuko mu by'ukuri
bakeneye yuko abasirikare b'abarundi cyangwa se abagabo babo bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bahabwa umwanya bakubahwa nk'abasirikare, bakaba bagenda bagarurwa ku butaka bwabo mu gihe baba baguye ku rugamba batumwemo n'igihugu. Ibi byose rero akaba ari iyo ntambara muri societe civile hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi amakuru akavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugwiza abanzi kubera ibikorwa bitandukanye agenda akora, birimo no kuba izi saha abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi ubuzima bwabo bigaragara yuko bwamaze kugenda bujya habi. Uyu mugabo arashinjwa kukuba igisirikare cy'u Burundi yaramaze kugenda acyoreka cyangwa se agenda akica mu buryo budasanzwe, by'umwihariko mu mahitamo ya politike, by'umwihariko no kugira ngo abahereze imyitozo ikwiye. Ibi byose rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi nibyo akomeza kugenda yagirizwa. Gusa ikiriho cyo nuko andi makuru twakiriye muri iki gitondo ni notification twakiriye ivuga yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gutera amatako ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Icyo barashaka iriya korta y'u Burundi ikomeje kugenda ivugisha benshi. Ngira ngo mu mezi nk'abiri ashize Perezida Evariste Ndayishimiye mwamubonaga mu mashusho yohereza ubutare hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubu rero ubutare bw'u Burundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika babushakira kutabubura, ndetse n'umusaruro uva mu mabuye y'agaciro ukomeje kugenda uva muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Aha hose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugenda zihagera. Ibivugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye mu byo akomeza kugenda anabazwa nanone harimo amafaranga y'ibyo yohereje mu mahanga cyangwa se amabuye yagiye yoherezwa mu bihe bitandukanye. Ubu izi saha ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD mu by'ukuri rirashinzwa kukuba ayo mafaranga adashyikirizwa inzego bishinzwe kugira ngo akorerwe budget cyangwa se abe yagezwa ku banyagihugu biciye mu mishinga itandukanye.